paling menghargakanlah permata atau intan, tapi nak keluarga perumah gatangan anu sayang, nyan yang Allah beri ke hamba ne peguna be nesiakan lambu mau ke ayum mata di alam baka ke pertolongan anu hai ayah poma bener peturi Tuhan ilme pasolam dada jagalam pergaulan jino kiban kadonya punalam kesempatan lahidum bije bangsa yang jampu hancur Islam hape kengan setia harum mata Quran zina kahai biasa sangka halu pacaran poma benemu anu untuk kemangan saja ilmu bener petuntun bejun jih kurang aja nyan yang Allah beri ke hamba ne peguna be nesiakan lambu mau ke ayum mata di alam baka ke pertolongan anu hai ayah poma bener peturi Tuhan ilme pasolam dada jagalam pergaulan Buma aja mulia ulama kepedoman tapi jina ditukar
si darabangai aurat jitujud buka ba media disebar ale soyang kahawa mekan si agam bangai sayang ke ayah poma bege siksa le Tuhan sip he bagi pelaran nuraka tabibalasan sip he bagi pelaran